Nania salawat mapas salama lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak Nabi fanuta lauri di mana rupa tahu terkhusus di umat salangnya. Dari makuan nanaru maka dia Nabi ta dalam sebuah kitab sallu alayya fa inna salatakum alayya sakatul lakum. Aga batuangan na yaro maka dia Nabi ta nigi tahu terima salawat ruria majapu yalingi nyamang ibu karangi cahaya rilalang atinna tomato malabikan kehadir. Bahkan di sebagian ilmu hikmah maka ini nang katahu masalawa yakin dan pasti telu asagenangan yaling. Nah, pada matu itu ku ibacai pak doangan na Nabi Nuh. La ilaha illa anta subhanaka inna kunta minadh dhalimin. Apalagi ko ia subuh na ibaca astagfirullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la ilaha illa anta subhanaka inna kunta minadh dhalimin wala haula wala quwata illa billah insyaallah naliki asagenanga pungalata termasuk namo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad namo salawat mi tahu karangi otot ta salawat nan niya tatutu kang itinro kumiki matinro salawat insyaallah kallu asagenanga nalingi pungal Allah taala asagengan nalino de nalingi apat diral lino pungal Allah taala narikong kamu ki masalawat rito dipujinna nan niya insyaallah risene na tau masalawat insyaallah pada saat ko tak kalupay samanay ang kaperingarang iki pek bicarana dengan mendengung makdangu tu do cilie akhirnya agak ya ko tau may nga musti tapamakare Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi alingi asagenangan nalino. Yang kedua, layalingi asagenangan nari laki buruk. Dia nayaling apak tangan nari laki buruk. Yang ketiga baraka na salawae, yakin dan pasti asagenangan tololongan mati rifadan masar tomo-tomo labikan kehadir. Nasabak magi baraka na itu salawat itu tomo-tomo labikan kehadir. Jadi minimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jarusu iman salawat baik subuh minimal ia dua orang ya kode tu lepan nanungi minimal ia dua orang ya popura ki masam paja subuh ya rege yolona subuh cibawa ya komita mo magharibi tetu mana ni tanga eto mata malabikan ke hadir umpama ko ki bolata ya ri ko tojo kalau masih minimal as-salawati Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad insyaallah talulung itu barakat nalino bila bi parasari mondrin pungan Allah taala insyaallah nasaba Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sini surah-surah nanya atau malabikan ke hadir. Maka pungal Allah Ta'ala inna atoina kal kausar. Aga nasa pungal Allah Ta'ala majapudi keji mite siage igan na papinya mapapi dali na weriki pungal Allah Ta'ala. Nah, jajiri sese na tau mapahangi gangka na aga nasukuruki siage igan na pak biri papinya man na pungal Allah Ta'ala. Nah, pekwe cara na isukuruki itu pak biri na pungal Allah Ta'ala imam paatkan ni. Termasuk aga pak kitai. Nah, iya pak kitai. Nah, nasabak iya tu pak kitai malu mula dak masola. Nah, betongan dah dena masola maka de marusak. Nah, tapi aga madarila dak kiri madari masola matai, madarila dak opo sidak pena limai. Kega tujunna HP. Nah, itu madarila dak makomo yuka HP te madarin ke manu makelele yita. Nah, ya mana tu? Nah, jadi manfaatkan ipat kita sarek kuamengi na ipake maki teluri madecengi minimal ipat kita teluri araja kuasangan na pungal Allah Ta'ala gangkan na angka ki mancaji may nga toma-toma labikan ki hadir. Termasuk aga baca kasara na buta toma-toma labikan ki hadir. Definegia jika hakikat na buta. Wadi jaji secara lahiriana itete mah kada tatutu imatanna. Definegia ko secara syariat angka matoto pak. Buta yita matanna tapi neki atin na dina muta nasabak magay me sa nasabak lawi masigi ito matumalabikan ki hadir angka tuto buta pa lawi masigi tau buta lawi masigi to kila ito matumalabikan ki hadir nasabak magay napahangi makde usukuru ki pak bere na papinya man na pungal lata gangkana ini sukuru ki pak bere na pungal lata ala termasuk aga pak wijawijatah angka mugi peringerangi bija-bijatah tasukuru ki pak bere na pungal Allah Ta'ala italai bija-bija termasuk ia generasi tak iya nasabak makuke kada ange pak bu ya luar biasa tantangan dan rintangan serta ujian
utamanya ini tomatoi lebih-lebih yang namanya mendidik anak tomatoi melebihkan ke hadir. Minimal aga angka mogi kita didikan agama. Angka mogi kita didikan minimal sempajang, peringerangi sempajang. Pingerangi pigo deceng. Peringerangi aja na pigo anu masalah. Nasaba sesa na wita makuki tomatoi nisang yana na pigo anu masalah tapi nekia dena peringerangi wijanna dena pakai nga iwijanna. Nasaba magay ang katumatuwa mitaw iri anak na tumatuwa malabikan ke hadir. Gangka naga dena peringerangi iruwijan na pigo anu masalah tumatuwa malabikan ke hadir. Iya wadingi papu pabelay baraka at utungan na nasaba anu masalah na pigo tumatuwa malabikan ke hadir. Iya mana na agi papidali iya tumatuwa malabikan ke hadir. Ya iya ko na rin ni pungal ta'ala nasaba magay iya aya eno iya nasaba magay untuk memberikan kehangatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabak mari natuji peristiwa termasuk mati anaknya ada satu di Makkah termasuk Ibrahim di Madinah tomatwa melebihkan ke hadir. Gangkan agai ipaturungi iya ya emat kede Muhammad aja je muta kita aja mu maselang. Jadi termasuk ini okey wadi jaji angka usaha ta dena lancar ya na aja mau selang aja mau tak kita baca nih inna atoina kal kausar ternyata luar biasa pelipapi nyaman na papi dalik na pungal ta'ala minimal berusaha dan berdoa minimal aga buka itasi dia aga-aga dengan sedekah. Nah pada pade kusuga sedekah ibu namusia siagi namusia loyoloi kegiatan ta si bawa sedekah. Meki lo kantoro nakako loki masigi asidak kami man asidak kaki nasaba magi insyaallah itu pasidak ke nalomulumo manang itu sini nakagiatat atau maka malabikan tiada yang penting secara ikhlas ki nasaba magi okuni rusukuru makri diganna je papinya mapapi dalik na pungal la taala lori di maka malabikan tiada. Jadi inna atoina kal kausar fasalli li rabbika wanhar makri pungal la taala tanda asukuru kamu tigo ipas surat minimal aga na surangi pungal la ta'ala angkamu gumas sempajan nania angkamu gumak karubah yaro artian sesuai dengan terjemahan Al-Quran tapi nekia beberapa tafsir maka dai tigo kodece nania sabak itu itelah idece penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan atau malabikkan kehadir. Itu telah idece. Termasuk meki binti butina sampai jas subuh. Siaga ki egan no kulino tapi nekia buat dijaji dina siaga loma sampai jas subuh. Nasabak magi betul-betul perjuangan hukum tu malabikkan kehadir. Nasabak magi oke tu munro salah sidin na nyamat tu. Jadi nyama matin roe menyamat tu masam pajangi. Jadi kega telebiran. Yana tu guna na bangi makana as-salatu khairum minan naum. Jadi manyama sa tinroy tapi lebih manyamang iko loko masigi yari ke minimal kol masam pajak minimal moto ko masam pajang. Artinya kata-kata anu yang jelasnya oto ki masam pajang. Kata-kata umum ya oto ki masam pajang. Oko togi bolata, oko togi masigi yang jelasnya as-salatu khairum minan naum. Nah, sebab mangke Pak perjuangan. Makanya itu duan rukam bisa balus sampaja subuh naleki pungal la ta'ala isa nalino nih. Naleki pungal la ta'ala isa nalino. Nah sabak mage onro luar biasa nih tu sampaja subuh tapi nekia luar biasa tuh perjuangan itu mata malabikan ke hadir. Nah, nule biasa gitu tak pamoto sama na tak bali-baliang. Sama nama Pak di ulu wesa. Ya mega bima tintangan ranrinta. Ya nih. Nah sabaya kodece Pak termasuk. Artinya secara luas namanya termasuk di pengurus masjid. Iya, aja tercapa-capa itu memang jadi pengurus masjid kode mental baja. Nah sabab mage perjuangan. Madari pasipulu di dato ipake ni mak bangun tapi turing kamu pemakrikin rojer na bawa di. Itu kan naliangi baso, itu kan naliangi coto, itu kan pelesi dan mega ada rintangan tantangan. Padahal awak dijaji kasih berusaha dipekuin awak di makanja masjid tapi turing kapitan nih. Itu Pak. Nah, tara masuk panita idul kurban. Aja tercapa Pak. Ende mak do cili sawah. Iya.
Dari itu ke jero gendak mugi jero me galak tu. Iya Pak. Terkadang korban waktu nih, korban perasaan. Memang Pak butuh pengorbanan. Tapi nekia narekon kami makanja insyaallah. Jadi Pak. Inna atoina kalkau fasalli li rabbika wanhar. Batongan agak tanda syukur rubo asam pajak. Ini makarubah. Yari secara luasnya 3i decengi nasabah itu telah DC pengorbanan. Termasuk ni makare akar roba kipa. Nasabah ia pendapat na Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, maka dia itu makrubai ia dari itu termasuk sunnah muakkad. Betul kan na aga wajib risesena tahu mampu ya tahu itu mampu nah, tapi kode dia itu na mampu. Ya kode berarti dia itu na mampu. Berarti dia itu na kena. Nah niya ia komelo je ipikiri ki idi rupa tawe masa mana denang ketumak keroba ilalan nada satu namo pakala cicami dalam sekali seumur hidup atau mau melebihkan ke hari. Namo pak yang penting angkamu niat ta inna malu biniat melo itapigo italai keroba insyaallah buat dijaji angka usaha tak minimal agak mapasipulung itu mau melebihkan ke hari. Ipasipulungi apa angka toje bita we apa utona magi je dia memang kerubah okotoni kita telah itu sogi berarti itu to sogi belum tentu mampu tapi to mampu sudah pasti masa gene itu jadi itu aku rubangi Pak ditunak kada to sogi Pak tahu mampu padamu itu mako to melo mendre tanah marajai deto tunak kada pungal taala to sogi Pak apa benenge to sogi mendre nule to pari de tapi mega to sogi deto nendre deto panendre jadi pada itu kota makaroba jadi itu nak pungal tala tahu mampu betul kan aga dene sakna iro italla dalle gangkana waddingi na panui italai akrobang rigau angkane wattu makaroba to mato malabikan te hadir pada ni nangiro manang kato apa utuna dene makaroba ya tu sia wasa balu ni uto musik di balu nih sih, dia mau kerobangi itu. Kenapa? Iya harus sana bagian-bagiannya ku masih buat dijaji pene makanya pembangunan masih buat dijaji ku tuh surat-surat nasabah magi agaknya ya sakaroba bu, agak ya sakaroba Pak. Nah, iya ku pendapat nih Imam Syafi'i maka itu telah keroba sidakah? Iya ku Imam Maliki, iya telah keroba iya dari itu berbagi. Jadi si di berbeda bahasa tapi si di tujuan. Magi na sedekah nasabah tu masih sedekah untuk berbagi. Itu si Imam Maliki berbagi untuk bersedekah. Jadi si dimo bahasa berbeda bi bahasa si di tujuan. Jadi intinya itu tahu makarobai berarti tahu masa gena dan niat melo iberjiwa sosial tu mau melebihkan ke hadir. Peko ni pale artinya secara umum nanya. Peko ni pale. Iya jadi boleh makarobai minimal agak tapi kok bu. Ia kode tu le makarobai, ia kode tu le makarobai Pak Bu asidak kaki. Ia rota pigo makade pa hikmai, guru ta pa hikmai, ia kode mulai makarobai pa asidak kaki. Minimal agak pada ni ia ulangi, puang. Oh pada ni patama celengamu, puang. Ia kasih tahu ngeme, de pasi ulai makarobai, neke masidak kakak. Pau ia kuro sidak kamu, puang. Barakat na sidakah rilalan na masigi sarik komengi lancarkan usahaku nania alituka papenya mapapedale untuk makaroba topengan patama nih nania barakat na sidake pasalamate sini na keluar insyaallah Pak napasitangi pung Allah taala tapi neki ya aja tosi turimonia bawang meka makaroba meka ndega usahamu mapasipulung aide na jahaji. Tapi nekia minimal makanya guru tepa hikmah minimal angka kuma ya kode pemurapi masih dekai kode pemurapi makrobai asidak kaki. Insyaallah barakana itu sidakai ya kumati matunga-tunga mungkin ya insyaallah napas ya genangi napas lupangi pungal Allah taala to mato melebihkan ke hadir aga-aga motu nangka gangka na wading 10 to mato melebihkan ke hadir yaitu sesuai harga kerobai to mato melebihkan ke hadir. Nah siaga je maku kue Pak Nula tahu ya bita maku kue Nula tahu 22 23. Nah, tapi ini kia Pak Bu opasang ya maka dia kutume makaroba ye dituri makaroba alhamdulillah niat kije peko caratan niat
O niya kang meka makaroba, meka je sapa sa pisoli. Iya. Sa pisoli aja ta sapa minimal aga ya kung katalu misalnya. Tapi nekia ia mo ako to pura niya makare melo ka untuk ia matandre tapi nekia misalnya dua-dua mituri na tujuh di iya tuh na tuh. Yang penting nange latu ni niat to mo malabikan ke hadir. Adi gitu ri musapa ya rumah sempo Iya. Pada meki ko meki menre Mekah. Aja gitu ri musapa ya ro tarapal masempo na di nanas akhirnya aga iko mato terbang kali. Dan negara jamaah haji sesa. Terbang kali na sabak magi. Turi melo minasa malomo na masempo. Jadi aku melo ki umrah melo ki menre okong ko je manasa ni. Megamoto aja no tapi megamoto ko sidrap. Manasa makade manasa ya ro. Taruh nih masolin masa bagi anggaplah itu bagian sedekah perjuangan kah ya itu bisa melalui departemen agama tapi kok melalui departemen agama kok mikir masih hubungi Pak Kua Pancarijang masih tuh ini masih sih itu hubungi nih sini surah-surah nanya teman-teman lebih ke kiar tapi dia gagah batongan memang ada batas waktu teman-teman lebih ke kiar tapi ini suka nangis Pak makanya minimal ia kode cepak aja kita sapa ima sempoi kode cito mato melebihkan ke hadir. Nah sabak mage ada cita mato melebihkan ke hadir. Termasuk ini makroboy ia kuat dijaji tola matanre bening ri ke nguto pade matu tole itu asari mundin na pungala taala. Wat dijaji ko apan sa minola tahu sesa ini tak apa Fortuner. Yang kaya saya na Fortuner ya tak bila bawangi. Itu si dia. Ya mana na tuh mat? Kude tamata paloyolo ni. Kecium. Makubama ni jadi okote itu tipare tingkatan atau matau malabik ke hadir. Magi na suruh ki makaroba pungala taala. Risese na idi to mampu na sabak magi na sabak idi bato melo layalit to matau malabik ke anu tamato apunat tamato to matau malabik ke hadir. Nah nia ia tu to makaroba Pak ditemui. Ditutu kapan nang karena mapari asakinangan tutungan ditemui kare itu maaf kare. Buat di sama tapi nekia lebih daripada cukup tuh matau malabik kan sama barakat nami toye tuh korobangi. Maka jadi kita bebek na sapi. Maka kan atau gere-gere dia na capu. Kita nih gere. Dia na capu tuh. Jadi maku mato tuh yaitu ini insyaallah tori angke barakat na rengi pungal latal na sabak mage na sabak niat ta makaroba tuh matau malabik kan tihari. Dan dia kutume makaroba perlu tuh sampai kangi di pacipah itu ya korban aja ki na melo bahasa kasar aja ki na melo ya ceng magasana tapi asli akuami asli akuami wat di sakolino makpae yanu masih deka makarobatan apa tuh tapi asli aku kumulino asari mondrin na pungal latala di gagal latu. Dan yoko ni dia, okui di tomato aewe. Ya jadi suka nang maka okui itu. Angka kama anak tapi gap anu masalah. Nah dia di tamparangi, dia taparingerangi, idi matu macio. Rias sarimondrin na pungala taala tamarana ka tomato malabikan ke hadir. Ya jadi ke tanggung jawab dia, tanggung jawab tamanang idi. Minimal khususnya idi tomato malabikan ke hadir. Jadi kama anak Napoleon anu masalah, idi tuh mesti di lebaran pematur ya sering mungkin Allah taala apa kota bagi buru lebaran pememan no iya ya tiadi ki pati kaki apalagi kolino ye lino meje yonro ye to mata malah bikin ki ada aja mu nang ke Allah taala nalengi meki masempo dale baca suratul waqiah iya angka iya Pak orang ini tahu aja no kurangi orang ini disidrap orang ini disidrap dan alhamdulillah dia sudah jadi PNS agak nak kemalakang bahkan dia punya hutang masih sepura Pak masih sakimunna do cilina wingkalinga timunna nanya do ciliku wingkalinga nanya si bawa katau na akada ustaz desa makada upamule bicara napa makada wae ustaz alhamdulillah napa kasak di masa gina-gina kemari makada we dia jadi ni tak kata WPNS mega nuku tapi akhirnya alhamdulillah tungang itu Ustaz ada aku aja tungang tuh nasa tungang itu suratul waqiah ya kumak ya kamala kamu ya kung katau angka inranna insyaallah nalingi solusi pungal taala itu Pak suratul waqiah iya Pak orang sidrap ini nah ini ke PNS di Kabupaten Sidrap juga mega renah
May ganran tapi ini nak kamalakang suratul Waqiah. Di samping berusaha, di samping niat baik, gangka naga pak. Yalengi asat nanga pungal Allah Ta'ala barakat na suratul Waqiah tuma-tuma malabikang tihadir. Gangka naga, alhamdulillah. Terima karuban itu tuma-tuma malabikang tihadir. Itu luar biasa na pak. Sini surah-surah nan niya tuma-tuma malabikang. Jadi aja moji tapusa pak. Nang kaji ayat na tu pungal Allah Ta'ala. Ya kode mulai baca suratul Waqiah na sabak malampi minimal andalata. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Itu. Ya kode aja gamite nalengi je pungal Allah Ta'ala tanpa di sana-sana. Yang penting aga melomoki pigoi pasuran na pungal Allah Ta'ala. Nang kaje tupai tak kamalaka marepa ni nalek barang ustaz. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ya komeko nale solusi pungal Allah Ta'ala dalam kehidupanmu, dalam segala aktivitasmu, dalam segala urusanmu, na polo-polo moya pungal Allah Ta'ala. Yang penting takullah. Pigo ipas suran na pungal Allah Ta'ala minimal sempajangi. Na tabacan ka tau turi baca bang, wa yattaqillaha yaj'allahu marja wa yarzuqhu, tapi dia nang kana sedekah, dia nang kana sempajang. Pikkolo jaji na tolo ku pungal Allah Ta'ala. Na sapa ki pungal Allah Ta'ala ku masih gede ki gaga. Nasapa ki oko lingkungan sosial lema de cengi de ki gaga, nasapa ki majalis ilmu de ki gaga pungal Allah Ta'ala, naya pungal Allah Ta'ala meni je tolong itu nasapa ki tapi idi tumi de gaga. Nasapa ki oko akrobangi de toki gaga. Itu jadi pungal Allah Ta'ala je turinoli ki, oh mi atakku, lo mi atakku. Minimal aga ulina pungal Allah Ta'ala. 5 kali 24 jam. Hayyalal falah, hayyalal salah, hayyalal falah. Lodo mas sempajang mesti menangi. Makanya itu kutu mas sempaja pak. Makanya itu angka to lolo ngangia. Iya ko na baca ni tau ko melo iruta. Kuna bangi tay Allahu Akbar Allah puang. Di gaga maraja banne di sari ko mang aja ki gaga na pagali-gali puan. Na sabab magi manas sadi malingan dali. Itu kutu. Asyhadu an la ilaha illallah di gaga wa di yomre mak dan dua ban pungal Allah Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suruh na pungal Allah Ta'ala ya Allah contoh. Hayyalah salah itu na Pak Gurangi dalam buku fikih maka dah la haula wala quwata illa billah. Tapi hakikatna illo doangi ukutu maka diurut tepat hikmah. Illo doangi hayyalah salah ya Allah jadikanlah aku ahli ibadah. Ya Allah jadikanlah aku ahli ibadah. Ahli ibadah apa? Buat dia jadi salat, buat dia jadi sedekah, buat dia jadi orang baik. Jadikanlah aku ahli ibadah beserta seluruh keluarga dan keturunanku. Ilo memang ni keturunanmu. Ini apa. Ilo memang. Napa hayyalal salah, hayyalal falah. Alinga kemenangan dalam segala lini. Alinga kemenangan buat dalam segala lini bersama seluruh keluarga dan keturunanku. Ilo memang ni. Dan nia alinga upatna decenna lino lebih peri asari munrimu puang. Jadi aja na lino bawa tilau. Lino akhirat tilau to matwa malabik. Oke tu hayyalal salah, hayyalal falah to matwa malabik ke. Ya putih di sesa maka dami la haula wala quwata illa billah. Tiada daya. Memang pak. Jadi oku dia ko pure jaro napaki maka dah. Puang. La haula wala quwata illa. Dia gaga tu malinga tiada daya dan upaya. Awat tangan ngipang ini mi malinga di singi ini mi nan dia usahaku ini pule pang nan dia pak barakah kengak nan dia aling ak kemenangan. Jadi kong kemana ke pesannya ya. Pura ni milong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tu apa wonre mak dan nuak bane dia gaga. La ilaha illallah. Puang. Aling ati nulur makka malakang la ilaha illallah. Sarek kuambangi iya kalimat terakhirmu buat ding opake mati. Ilau memang niaro. Puramu tilau iro. Dia gaga. Dia gaga. Ilau iya puang. Aling kalimat terakhirmu membagi-magi pacapuran napasaku kalimat tauhidmu. La ilaha illallah. Ya ko yule patarru Muhammad Rasulullah. Insyaallah ya ko pacapuran na tahu ye na matei. Yakin dan pasti dia akan tersenyum to mata malabikan kia. Na ya mana na yudani to mata malabikan kia. Ya mana na ita-ita kangi di to mata malabikan kia. Tapi lisu kinangi pekku carana lolongangi. Ya naritu ipigo ipasuran na pungal Allah Ta'ala. Termasuk ya ulangi minimal asam pajaki makarobah. Jadi inna atwainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Nekia ya idi imangi yare gi pagawe sarai yare ga pak gere minimal ya kumelo ki gere isapitta yare gi bembetta usahakan ijiro bangku terang itu mata malabik kan hadir yare ga piso terang ya kumelo yala sunnahna Nabi Ibrahim
Ia ko melo yala sunnah na Nabi Ibrahim. Maga bangkung yari gipise melo yala Pak Gere wat dipina polo dua batue. Maka je Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim na tesye polo dua je batue. Tapi dia pun Allah Taala dia pana melo manre Ismail kan kana paselema ni bembe. Jadi usahakan ni di Pak Gere, usahakan ni ia rosa pinge si bawa bembe yare ke sini na tagere olo tagere usahakan ni mati dengan baik atau mati dengan tersenyum. Persenyum tu mati olo ada deh terima lulisi mak hebat ini anu ya jadi tu Pak. Termasuk para lu ya Pak, para lu ya. Para lu Pak Gere aja nih rumah makundru tapaki Pak. Para hakikat nama sesejo itu olo aja teh sesejo olo minimal taci cami dagat teh. Solusinya hebat di kilo ku bete rapang permen. Kamu tahu Pak. Iya. Iya. Istilahnya ko bahasa kasar nama promosi aja ko balik angka ada dari Turki, ada dari Jepang. Ada mirisantari Pak ketacicen. Sesuai harga tomat-tomat lebihkan ke hadir. Ada harga, ada kualitas tomat-tomat lebihkan ke hadir. Ya kita hubungi Pak Imam tak ni temu tu boleh tomat-tomat lebihkan ke hadir Pak Ansar. Sini surah-surah iya perlu Pak aja. Nah nia ya ko magiri ki Pak patrete minimal agak iya roi di Pak gire illo doang ijo tahu aja tagire bangi. Aja tak kedang ke kerobana ya anu puang ni. Bismillah Allahu Akbar illo doang jolo ini khususnya ye ini Pak Giri mapang puang angka kasih karobana si A si B si C D lah kayak pitu ko sapi alingi puang asaginanga dale alingi asalama kasiba keluargana mamagi-magi nang ketu talik dale nak karoba si pemang illo do telemo jatuh termilo doang itu malu pelemo Gere ni Bismillah Allahu Akbar ini kamana sabari di Pak Giri lewat dingin masage na tutungan natin na malampe sunga gangka na di angkat ti ukoy di. Nah itu aja takiri bawang ilo doang itu tepa. Ilo doang. Nah niya ini makarobae ilo do toki nule dito gagay. Ipo baraka na karoba mo. Mamagi-magi sinin na sifat kebinatangan dalam diri kulanya manang. Ini tuh hakikat na makaroba aga ipalanya manang itu si julu-julu manguai macicing maseke ismasiriati ya mana namilo ya karobang Enang kato terima karoba na terima cece mangua paralu yaku tanang itu karobana. Enang kato makaroba terina pigo mo pianu masalah paralu yaku tanang bah. Joko secara hakikatnya itu mau tahu malabikkan ke hari. Sini surah-surah nanya tu mau tahu malabikkan. Jadi yang mana napai? Jadi yang kau ya kau kato Pak birejama tapi turisi sale bali bolana. Paralu tu yaku tanang birejama nanya. Tapi aku kak itu gago kue. Itu gago makan mana tu kue. Sini surah-surah nanya tu matau malabikkan. Jadi apa hakikatnya ya kerobata tu matau malabikkan kia. Ipalanya mana sifat kebinatangan dalam diri kita tu matau malabikkan kia ada. Maka dia kelanjutan ayat na pungal Allah Ta'ala. Inna atayna kal kausar. Fasalli li rabbika wannar. Inna syani'aka huwal abtar. Aga batungan na. Iya ko dece mi pigau nang katopitan na ko pesan ni ya ko torilo ko masigi iko anak muda inapa ko ang tama masigi enang kas ngo tahu maka dai lesi ko titi ni masigi damo taro ni titi masigi ko tama mo masigi jadi pangurusu masigi ko kung katopitan na kina makanja mo dia kata ta makanja mo insyaallah dialah yang terputus dari rahmat Allah ya tu Pak upana na medece mega je tu Pak apa de na yule petuju medece mana tahu dia kagak mulai Pak musting kata si kanja na teh Pak angka salana si jajana tahu angka kajana jadi nilai bawa di Cina tahu itu matau malabikkan tiada Pak dega gato sempurna Pak namo ustaz itu na sempurna aja nah ye jadi aku ni Pak tapi upan inna mal'amadu binya na terima kanjamu akatata nama terima kanjamu jo kata yasan pesan ni puang dega ga uleku idi mani puang lain Pak agak jurus itu Pak mesti namun di pitu matu maka aku aja akatan aku aja napa itu nisa makanja JP itu itu madari itu tuh Pak angkat tuh mate mani numpu mana di Cina mangka JP kanja iya jano maka tapi angkat tuh mate mumpu mana jana jadi tetap aja tulisankan itu tomo lebih ke hadir jadi sini surah-surah nanya tomo lebih ke hadir apalagi maluang aja CD apalagi jadi bita sidrape angka istilahna agak sana 4S yang jelasnya niga mulai bendungi kutanya apa di mana bukan saja ustaz bukan saja kepolisian bukan seluruh lapisan masyarakat khususnya kita masyarakat sidrap tomat bikin ini mana tuh tanggung jawab mana tomat bikin hadir supaya ada sarikwa mengi
dia na boleh sesuatu hal. Termasuk aga Pak, maluang sih. Termasuk kobosi je. Ia je kobosi vi. Aja je tak kada bosi vi. Aja tak kada bosi. Na pura kija na Pak gurut teh. Baca inna atoina kal kausar. Fasalli li rabbika wannar inna syani'aka huwal batar. Napa tilo doang epo paturung apa penya mapape dalemu pada Tuhan puturun na iya bosimu lori iya nania di seluruh keluargaku nania keturunanku ilo doang memang dia makwaro. Kape di bosi sih akhirnya manonomi bosi napa tu gangkat namanya mapalas ya lesi pala menggangkat na pelimpasi sepunggal tala mali bolana. Iya mana nama ingat mali mani bolana. Ini iya kuma bosi bi ilo doang ni mapalle asoe aja tak kada mapalla akrabani alhamdulillah angka hikmana makrawe aga yala hikmana kumpalla soe ale hikmana makrawe maga rumatu kwasari mundri di na sadangka je idi angka seda maka palle sadangka je angka pangata boleh maka palla maga perumatu asari mundri de sisa nagaga jadi ale ya puro itibar yala gura krawe igangka na maingat ki aja buah makre mapalla sih gangkana aga tori makka daki mapalla sih gangkana aga nalengi pungala tala gampai apa gampa sisa ni nasa mo yalengi palla dito na sukuru yalengi bosi dito na sukuru pole bosi le palada pole palai gampa tanai maka dan itu riulota tu kedo inasa agai kedo inasa tidak bolong po to riulo itu itu riulo ini itu sini surah-surah nanya atau melabikan kehadir iya nakapawala dapat siring ngerangi jadi inti na Pak Bu pigau ide cengin nania to masya karo nania yakode ceng ifigau nang kapitan naki sarahkan ni lori pungal Allah Ta'ala to matwa malabikan ke hadir insyaallah angkat tu nalingi baraka pungal Allah Ta'ala nareko makanjamu ini at to matwa malabikan ke pade di pemimpingi tapakanjaki bawang nasabak deje tu na yule manumanang anggota dan sebagainya masyarakat tapi aku makanjamu ini atta insyaallah baja sanga dia tataki na senga to matwa malabikan ke makada makanja je peli itu tahu itu matwa malabikan ke ye lino pa on racinampa taruh kipas sekarang minimal uku keluarga ta minimal uku kualita minimal dalam berlingkup berumah tangga Pak minimal abali bolata taruh ki deceng insyaallah wadi jadi buru buku-buku temati dena pajar rampe decengi nasaba pape dicitamu sendiri to matwa malabikan ke hadir saya rasa demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya kong kadadaku tak pasalah tadampeng yang meraja dan beginilah sebatas keilmuan saya teman-teman melebihkan ke hadir tapi dan kurangnya mohon dimaafkan astagfirullah minallahi musta'an wal itiklan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.